26 Asrambari constituency Behelabari BC-ni 3 number ward tini kokti shalo Khithangsa Kartik Debrmani Paithak Bekereng Mothani Chubachu Khlaikya Khwai district journal chairman Boromgonang Bishu Debrma TWA block president Bukhok Rima Debrma Behelabari BC-ni chairman Boromgonang Lila Mohan Debrma YTF Nite Kubuni Adongro Balakin Hambai te Kaka Moya Paro Jini Hangrani Salo Jini Ujaga Jini Bukhok Okra Jini Bai Suchitra Bini Logisong Tamung Kartik Bolangma Sasui Tamani Talai Talbangai Tanga Gaiti Neborok Bini Paithak ni Bini Bekereng no Bok Pindi Dinan Hini Tanai Jini Chakmagato Jung Borong no Jini Behalabari Bubagrani Dagi Bujak Bodol Ngai Jini Tipra Mothani Ngai Jung Borong no Kisisa Pai Chuba Pika Jini Borong no Jaga Bekereng Tusatani Moni Chugi Zaro Jung Kisisa Jini Je Chukti Jung Chubalai Borong Gari Rogares Kai Tabu Jung Borong no Dohri Tungo Borong no Balakin Hamai Maru Borong Boni Khas Haimani Bangai Borong Busuk Mani Bangai no Borok Juno permission demand banget cuma borong nau coba iman kah, jam borong wamen bising teh, kaham kurung ke borong pindi doi, kaham kurung wais paisa kau itu awan cuma dayo, awan cini kau cuma gokaya, isan tanu siru, borong kaham kurung ke tangai, kaham kurung paisa kau itu, dia borong ni bekereng orang ni je pindi lokaya, kaham kurung paisa kau iman tu, amangai hambai mari wo cina jani, Behalabari bisini chairman cini Lila Mohan Debrma, cini member jo teh cini TWF ni block ni president cini, munai Rima, deh ujaga joto leadership joto YTF the block committee ni members stage in YTM ni vice president Asramari block committee ni asal na joto na hambai